ni ikihe kintu kijya hejuru ariko kitajya kimanuka? Gero kijya hejuru gusa, kijya hejuru icyo kintu ni igiki? Kivuge. Ni igihe gihugu kitagira ijoro, ni inyamaswa itagisinzira. Nyine navuze igiti gishobora kuba ku butaka no mu mazi nta kibazo cyagira. Gorilla. Gorilla ni No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play Hello guys, welcome to our YouTube channel. We are Blesso family. We are Blesso family. Nizeye ko mumeze neza. Nizeye ko mumeze neza abantu bacu, abashuti bacu, abantu bakomeza kudukurikirana buri munsi ku bundi. Nizere ko mumeze fresh. Nizere ko Imana ikomeje kubigenza neza. Abantu mukomeje iminsi mikuru, nizere ko bimeze neza. Mutege kurangiza umwaka mushya. Nizere ko mukomeje kugira kuryoherwa n'iminsi mikuru. So guys, tutarinze kubatindira uyu munsi dufite game challenge, ariko ni uburyo bwo kubazanya. Uyu munsi ndiye namutegura ibibazo 10 ngomba kubaza. Ni part 1. Muri part 2 next video tuzakora niho uzagira gute, niho uzaba uri kumbaza. Bare wagize amanota menshi ku 10. Zero ze yawe suyazi. Ndayazi. Uzabona ngahe? 10. 10. Niko. Witeguye kubona amanota ngahe koko? Ngeze ukuri. Natanu. Gufite ibibazo 10 nagutegura, dore ngibi ikumva nabyanditse hano. Ngiye kukubaza ibibazo 10. Ikumva? Nubona 5 ku 10. Ikumva nkemereye 100 cash. Ikumva? Pati yakabe naho zambaza, ariko ubu ngubu nubikora ndahita nyagwa cash. Abantu mudukurikiranye ngenda datamba amafaranga 100 cash. Ubu ngubu tuvugana hano ndafite. Bitayari dutangire. Bicozo gizaye dufata amasegonda 30. Ikibazo kimwe na amasegonda 30. Ikumva? Nabyo gutinda ni vuba vuba. Twagiye ikibazo cya mbere. Guys, muze gukomeza kudukurikirana, mukomeze kureba video yose, utarakora subscribe. Make sure you make subscribe. Tubafite ibintu byinshi kandi nawe weza yavuga nawe kuba nishe video ni ikibazo cyane. Bakore subscribe abantu bacu. Akumva iri kuvuga. Ari akavura ariko tugomba gukora nta kibazo. Bebe, ikibazo cya mbere kirabaza gutya. Ukumva? Ikibazo cya mbere tugiye kubara amasegonda 30. Tujya 1, 2, 3. Ni inyamaswa itagisinzira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Afite 0. Ni ikibazo cya mbere. Niki? Ni ingona. Afite 0. Ntabwo ndida kugusubiza. Nzaje gusubiza muri video tuzajya gukora yawe. Reka nako tujye tugenda tubisubiza kugira ngo abantu babimenye. Inyamaswa itagisinzira yitwa, ukumva? Bullfrog. Cyo ni ikibazo cya mbere. Twagiye ku cya kabiri. Ni ikihe gihugu? Guys, nawe muri turebera iyi video mutubwire mudusubize. Niba twavugishije ukuri. Ni ikihe gihugu? Ni ikihe gihugu kitagira ijoro? Hari ikibaho se? Siniramba. Ngo wakopi. Era kutakope. Ntabwo nakope. Nuko ndizi ko ubizihe. Nzana nabyumvise. Sawa, ubonye mu kimwe.
umuntu arakora ibintu azibo yakopye njye ariko mwabonye ndeba kuri urupapuro. Ni ikihe gihugu kuri iyi si gifite tekinoloji ihambaye kuri iyi si yose? Ni ikihe gihugu? 1 2 Si muri Amerika 3 ufite 0. Ni Japan. ahenshi bari muri Amerika. Ni ikihe gihugu kuri iyi si gifite abadogiteri bahambaye ba mbere ku isi? Gusa ni hehe? USA. Ni hehe? Murahazi rati ngo ntaho Tsinda bibiri. Ninde bivuga kugeza aho ushaka kuba wankopeye ibintu byanditse. Toka. Ntabwo nabyanditse. Nese niwe ko USA. Ni ikihe kintu kijya hejuru ariko kitajya kimanuka? Gero kijya hejuru gusa. Kijya hejuru. Icyo kintu ni igiki? Kivuge. Imyotsi. Imyotsi ntabwo ujya ubona kigenda imanuka. Ariko iragenda hejuru. Oya inatambika. Ntacyo nzi. Komeza. Ngo amahirwe. 1 2 3 4 5 6 7 8 Mbwira ntabwo nkizi. Wakishe? Cyakunaniye? Gerageza. Let's try. Ikintu kijya hejuru gusa se ni iki? Indege. Guys, ni imyaka eggs. Sibona ariko. Ni igiki gihora kimanuka kitajya kizamuka? Kivuge ni igiki? 1 2 3 4 5 6 Iri no kubu. No, kandi bari tubakomeje. Congratulations kabisa. Niye nyamaswa ishobora kuba mu mazi ikaba no ku butaka? 1 2 3 4 5 6 7 Ngona. Wageragejemo gake ufitemo 0. Elephant ni iki? Inzovu. Inzovu mu mazi. Intare. Intare mu mazi se? Umbwiye icyajya mu mazi nyine nk'iki. Ifi. Ifi si ku butaka? Oya iba mu mazi. Nyine navuze igihe ishobora kuba ku butaka no mu mazi. Nta kibazo cyagira. Gorira. Ngo? Mbabara cyane. Ngo ngwiki? Oya abantu. Gorira ni iki? Nyine gorira ni iki? Gorira ndashaka kumenya ngo ni iki? Bebe ndakwiyamisura niba utabizira. Nyine gorira yaba mu mazi kandi no ku butaka icyarimwe. Ntabwo mbizi, ntabwo ntizi. Gerageza. Nese ukaba mu mazi. Bebe igisubize mbabarira. Frog ni iki? Igikeri nicyo cyonyine. Ufite 0 aho ngaho. Twakomeje vuba. 2. Uyu munsi nzaho nagiye mu bintu by'inyamaswa. Niye nyamaswa? Nize twabizi. Listen. Niye nyamaswa? Igisinzira ihagaze. Intare sha. Ntabwo ariyo. Vuga inyamaswa igisinzira ihagaze. 1 2 3 vuga. Zebra. Zebra ni iki? Kakaboro kareka. Zebra ni iki? Ntabwo muyizi. Ntabwo nzi iyo nyamaswa. Zebra ivuze iteze. Ni se. Nibyo. Giraffe. Igushaje giraffe. Ni iki gituma urukundo rukomeza kubaho mu bantu bakundana? Rega ni byinshi. Ushobora kuba ufite cy'ingenzi. Ikintu gikomeza gutuma urukundo rubaho. Cy'ingenzi ku bantu bakundana, bakundana. Ni urukundo. Ni urukundo. Guys, afite 0. Oya, nese. Kandi kubwira. Niki? Icyo bita respect. Abantu babiri bakundana, already baba bakundana. Kumva bagomba kubaho respect.
kugira ngo urukundo rwabo rukomeze rubeho, rukomeze rukure, rukomeze. ubwo rero ntabwo trust ntabwo irimo. Kugeza ubu ngubu Njyewe ukoze ibibazo bibiri. Bitatu. Wait, ufite bibiri. Ufite amanota abiri, agize amanota abiri Kuranga. ku 10. Saye ni amanota. Agize amanota, nawe se ko ibyo wakoreye. Agize amanota abiri ku 10. Reka tuzaye kuri agiye kunegura na ibibazo 10. Agomba kubanza turebe umuntu nanjye ibyo nzaba nzajya gute nzatsinda. Bikumva aho gahunda zimeze. Iyi video reka tuyisubikira ahangaha amafaranga banyemereye. Amafaranga se kandi ufite amanota abiri. Kandi arabizi ko mbona 0. Nose kana kubwiye nugera 5. Guys, thank you for watching. Ndakwambuye se mwambuye amafaranga yanjye. Agoro. Thank you. Mukomeze mubane natwe, mukore subscribe warebye iyi video. Kandi mukomeze kugira happy new year, turifuza umwaka mushya. We are Blesso family. Nkuko mubizi, nkuko mumaze kutumenyera. Tubafite ibintu byinshi byiza, mukomeze mukore subscribe na share na za comment. Comment mujye mutubwira nawe mwakurikiye iyi video. Murebe muri comment mugende musubiza ibibazo kandi wabisubije. Hari abantu bashobora kubatanga si byo gute like ugashaka Mumbere mugabo. Muvuge rero twamwibye afite amanota abiri ku 10 yonyine. Nawe reka tuzarebe muri video ikurikira nzaba mfite angahe. Sibyo? Nzaba mfite angahe? Nzabona angahe? Umva nzagukorera ibintu ku buryo uzabura wowe nabi. Ciao guys, thank you.